Assalamualaikum, alhamdulillah. Hari ini bikin serikayo pandan ya. Serikayo pandan makanan khas Palembang ya. Yang rasanya manis dan legit. Nih seperti ini. Wow, cantiknya. Ini kita buat dari pandan asli ya. Harumnya luar biasa. Yang mau order silakan ya. Satu paket ya, isi 10 harganya 75.000 ya. Kita ada dua paket. Paket A isi 10 75.000, paket B isi 20 harganya 150.000. Seperti ini. Tuh. Wow, luar biasa. Serikayo pandan siap santap Ita Yudis, memang lemaknya. Mantap. Ayo buruan yang mau order ya. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Salam serikayo pandan wong Palembang. Memang lemaknya. Tuh. Ini kita buat dari pandan asli ya. Harumnya luar biasa. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer